Syati lah nyumatur kurang hiburan gotong royong babarengan iya asolali lali 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 Allah katingal sarerek nanti besar heboh jaya kadalangan hatur nuhun sarerek nanti besar ti koranyi sambilinggi dulu gai jaya sauyunan bicara sami sarerek nanti besar ti leta jaya alhamdulillah kumpul Bapak Jeman Panjul wae Black nuhun anu bade hajat Aping 11 Januari hey Aping ya hiburan liburan ya hiburan yo ayo bantul sami kerumput aja lagi aja lagi yo hiburan yang pada hiburan sepu anom jalur istri se lakone pas kadon pancen lo ya lali nanti anso lali yo lali ayang baso antan meli ya hiburan yuk kumpul hiburan ayo batur sami hiburan tutut kenging respon wireh nembe kasauran ayah ieu kanggo nyandak acara hiburan disangakeun ka Aopai Malik monnya bola ngalangkungan gelancek lagi mangga nyanggakeun mun wah kok mon kapayun kapali mon wetan we nya sabados katinggalna mon ieu